Eki ayal keliptir. Men imam katары eki ayal keliptir. Ayal kuyөө менен жашагым келбейт. Неге? Мага bir дагы жакшы сөз арнабайт. Biz ayallar ушундайбыз, кичине да алдап койсок, тамак ачып кыйып, кийим жуа беребиз, бир алдап дагы койбой. Ошого жашабайм дейт. Айттым, макул, булга жөнгөч экен, жакшы сөз арнабайт экен. Сиз жакшы сөз сүйлөйсүз десем, иә. Сиз күйөөңүзгө жакшы сөз айтасыз десем, менби? Ооба. Эркекке? Эркекке де болсо, эмне урматтуу тууган? Буга дагы жакшы сөз керек да мындаргачы. Bizde ata eneleri, çoğaları din bilen yaşanandan apalarımız aytkan. Ünkür bolsa dağı üyüm jakşı, ayı bolsa dağı yerim jakşı degen da. Sassıp jasa bile aha neftinin bardığı şu yaktan çıkarttı. Mınday çıktı ağlamdan tappaysın da. Gel eşiklerini terezleri açıp koyayım de öyle jakşı söyleyebilirseniz. Bul dede turak bulat iştek bileyim ben ha. Azı tavuk gelendir. Oşandıktan, urmatu, bir tuğandar, jakşı sözünde ayava. Şu 90'ga çıksa dele ayta verin, asla kaldı. Dağı dele kızsın da devlet.